tugiye kureba wiririm muri SOLIDWORK cyangwa se irantuza ikora ku ipine. Urugero urabona hano ni muri production, hano turayibona uko imeze. Tugiye kureba na application yayo, hano ni mu ruganda ibyo bazi manufacturing. So noneho twe impamvu dukora design, iyo tubikora muri SOLIDWORK tuba dukeneye kugira ngo tudesigninge tugendanye na innovation cyangwa se karite ikenewe n'abakiriya. Pine iyi ni ya wiririm turi kurebamo hano imbere mu iri pine. Tugiye kureba ukuntu twayishanya muri SOLIDWORK, kaba nabakangurira gukurikirana all instruction n'ukuntu turaza kuyikora muri SOLIDWORK design. Mukurikire. Twabonye SOLIDWORK imaze gufunguka, tuza file new part. Okay, funguka. Murabona ko yafungutse. Tukaza tugahindura dimension, dushyira muri inch per second. Noneho tuze duselecting plane. Urugero dufate right plane normal 2. Tuze muri command manager dufate sketch command. Urugero dufate center line, dushanye duhere muri origin, right click select. Okay, dufate ya line, nkoresheje center line ariko nkeneye construction line, kiri cyano nyigire for construction. Okay, zenye dimension, smart dimension, shireho inch 9.50 enter. Okay, 9.50 enter. Okay, turangiza turebere muri zoom to fit. Okay, tukande escape kugira dukure iriya dimension, tuze tuyizuminge ibe ntoya. Tugaruke dufate line, dushanye duhereye hano, tuze dufate line. Okay, shanye duhereye hano, tugende dufate hano, turangiza selecting izi line zose. Tuze muri command manager dufate mirror entities, mirror about iyi line. Okay, twemeze. Nyuma niturangiza dufate relation iyi line, dodinge control ni line ya hano ni tuzigire collinear not to backing. Twongere dufate iyi line, to holding control, dufate ni line dukirikeho relation tuzigire equal. Okay, twongere dufate iyi line yo hejuru, dufate ni line nayo relation tuzigire collinear then. Okay, tuze twongere command manager dufate smart dimension. Hano tuha dimensioninge tuhahe, dukande escape. Urugero turebe kuri drawing. Turabona hano kuri drawing dufite kariya gafite milimetero 0.7, hano hafite 0.75 na kano ko hejuru gafite 0.3, hano 0.22. Okay, iyi ni section view ya wiririm. Iyi ikaba wiririm yose, nayo turagenda tureba ukuntu tuyidesigninga muri SOLIDWORK. Okay, so hano kuri dimension hano tubonye ko hafite inch 0.25 enter. Tuze turebe hano hafite 0.35 inch enter. Okay, tuze hano kazoom to area, tukirike yes, tuzuminge hano kugira dukore ibyo tureba neza. Dukande escape, dimension view kuri keyboard. Twongera dufate dimension. Twabonye ko kuva aha kugera aha hariho inch, kuva hano kugera hano hariho inch izi 0.75 enter. Okay, twongere tuze turebe
kuva aha kugera hano hari 0 n'ibice 7. Okay, dufate ku iyi point, tuze dufate n'iya hano, twabonye ko hariho cancel, tubonye ntuzi itariyo, control Z, dukore back. Okay, hano twabonye ko hari 0 n'ibice 75, enter. Twongere tuze dufate command manager smart dimension, dufate iyi point n'iyi ya hano n'iyi point, tuze dushiraho dimension, tubonye ko ari 0 n'ibice 7 inch, enter. Okay, twongere tuze zoom to fit, tuzuminge dimension, dufate iyi point n'iyi ya hano dimension, dimension zihari, ubwo ni ukuva hano tukaza tukagera hano dimension, ko tubireba hano kuri sketch hafite 7.50, ubwo hafite inch 7 n'ibice 5, enter. Okay, right click select sketch, turabona ko ibaye fully define. Niturangiza tuze muri command manager ducommanding feature command, urugero dufate revolution, revolve the boss bear, hano revolve the line. Okay, dukore cancel, twongere turebere muri isometric. Okay, tuze dusubire muri command manager, dufate sketch command, dufate center line, tuyishanye hano. Okay, tuyikirikeho, right click tuyigire horizontal. Okay, dusubire muri command manager, dufate feature command, urugero reverse boss bear, revolving about ku line dushanyije, turangiza tuze. Okay, turabona ko wiri dutangiye kuyibona. Tuze hano muri front plane no moto, nituva no moto tuze muri command manager, dufate sketch command, dufate cycle, tuze tuyishanye, right click dimension, twongere turebe kuri drawing, turebe se ila cycle y'indani ifite measurement zingahe, ifite 7.50. turaza tu extruding kuri extrude, iraba iri kuri 0.5. Okay, tuze dusubire kuri cycle, dufate ya cycle tumaze gushanya, iri dimensioned kuri 7.5 inch, enter. Dushiremo tuze tukande escape kuri keyboard, twezisitinga dimension, tuze command manager, feature command, dufate extrude boss bear. Hano dushiremo tu extrudinga kuri 0 n'ibice 50 inch. Okay, enter. Tukande hano twemeze, turangiza tuyirotating, dufate iyi back side tuyikirikeho, dufate sketch, dusubire muri isometric no moto, niturangiza tuze command manager, dufate sketch command, tukore convert entity, tuconverting line inyuma kugira tubone uko tuyishanyaho. Tuze dufate center line, tuyishanye tuza hano muri origin. Okay, select, twongere dufate line, tuyishanye duhereye hano. Okay, niduslidinga dusubira inyuma, dodinze kuri kaso irahinduka cycle. Tuze. Okay, niturangiza dufate iyi line, tukiri duhodinge control, dufate ni center line ni line inyuma, relation tuzigire symmetric. Okay, dufate iyi cycle tuyihodinga, dufate ni line
relation tuzigire tangent, twongere dufate iyi line duhodinge control kuri keyboard n'iyi line nayo relation tuyigire tangent. Okay, turangiza tuze muri command manager smart dimension, tuze dufate iyi line n'iyi line tudimensioninge angle ya 25. Okay, dufate radius y'iyi line tuyigire 0.40 enter. Okay, turebye kuri drawing turabona ko kano karimo indani niko tugiye gushushanya. Niturangiza tuze dufate sketch yabaye free define tuhazuminge. Okay, dufate dimension tuze kuva aha kuri center kugera kuri origin dimension irimo. Okay, ako dushobora kubakinga. Okay, tumanze dufate smart dimension tuve ko iyi center tugaruke hano tudimensioningeho. Okay, zoom to fit back. Iyi angle ni 25 enter. Tubirebe hano kuri drawing tugiye gushanya kano karimo imbere kano. Turabona ko angle ifite 25 duturutse muri origin tujya muri center kuva hano hari 2.50 kuri radius ya 40. Tuze dufate smart dimension kuva mu center tumanze tuhazuminge escape kuva mu centre kugera kuri origin tubonye ko harimo distance ingana na inch 2.2 enter. Okay, noneho tuze turebe iyi radius nayo ingana na 0.50. Okay, nubundi sketch yabaye free define. Niturangiza dukande escape twexisting sketch. Okay, sketch yacu tuyirebere muri isometric. Okay, noneho dushaka kongera kubakinga kugira tuyirebe neza, twongere tuyirebere muri isometric sketch tuyirebere muri isometric. Tugaruke muri command manager dufate sketch command dufate trim entity tuze dutriminge iyi ntuza y'inyuma right click select. Okay, twexisting sketch twongere dufate hano dufate urugero tuze dufate right plane tuze dufate ku iyi cycle dufate top plane sketch tuze muri hano normal to. Okay, tuze command manager dufate center line tuyishanye duhere muri origin. Okay, right click select dusubire muri command manager dufate sketch tool ellipse tuyishanye duhereye hano. Okay, right click select. Niturangiza tuze dukore relation dufate hano click hold control dufate na origin tukirikeho relation tuyigire vertical. Okay, tuze muri command manager dufate smart dimension. Smart dimension tuze dufate kuva hano ku point kugera ku point
harimo inch, tuzirebe ubwo tugiye gushushanya kano ko hejuru karimo hano, yego ubwo niko kari hano, kuva hano kugera hano harimo 0.80. Twakarebera hano dufite 0.1 tuvuye kuri side. Ubwo nibyo tugiye kuza dukore. Hariya tubonye ko dufite inch 3. Noneho nituva muri origin tugera ku end point ya hano, origin tugera ku y'umurongo, origin tugera ku y'umurongo harimo 1, tugera kuri murongo harimo 0.8 inch, ko nayo twayibonye ni iyi 0.8 inch enter. Okay, twongere dufate iyi origin guhera ku point kugera ku dufite 1 inch. Okay, sketch turabona ko ibaye free define, select, niturangiza tuze to existing sketch. Dushobora kuba twanayirebera muri isometric. Okay, nyuma tugeze hano tuza muri command manager, tukamanuka muri feature command, tukaza hano kuri curves, tugafata split line. Okay, hano split line tugiye gufata ya sketch, hano hariho short projection, twe dukeneye projection ko tugiye gufata iyi sketch tuyiprojectinga kuri side yo hejuru. Tuze dufate hano ni ya sketch twamaze gushushanya, hano face turayiprojectinga ku face yo hejuru, tuyikirikeho. Tumara kuyikirika tuze dufate single direction, tuyireversinge, tuze dukirike hano enter. Okay, turebye twasanga ya sketch tumaze gushushanya yagiye kuri side yo hejuru, hariya turi kubibona, yego. Nyuma twongere tuyirebere muri isometric, tugaruke muri command manager duselecting command manager. Tugaruke hano tumanze dufate plane, for example dufate right plane normal 2. Tuze dufate command manager, sketch command, dufate 3 point arc, tuyishanya hano aho dushaka, right click, select, tuze tuyihe dimension, dimension njye kuri inch, yes, inch 8 enter. Okay, nyuma tuze rotating sketch, dufate iyi point ya murongo, tuze ku side inyuma dukore relation pass. Okay, twongere tuyirebere muri isometric, tuze dufate iyi point nanone rotating, dufate na ya sketch twa projectinze yo hejuru, tuyikirikeho, tukande control, tusubire inyuma, turafata iyi point duhodinge control, dufate ya sketch twa projectinze, tuyikirikeho, relation nayo dukore pass. Okay, turabona ko ya line yamaze kujyaho ihura na ya projection. Okay, niturangiza tuze muri command manager, dusubire muri feature command, ariko tumanze twe existing ya sketch, dusubire muri command manager dufate loft boss base. Hano baratubaza ngo profile, dushaka kuroftinga ni kari agashushanyo ko hasi, guide curve iragenda iri guide kuri uriya murongo twabonye, turotatinge turebe neza, twongere dufate hano muri profile, urugero dufate ya sketch yo hejuru. Okay,
niturangiza tuze twemeze enter. Turabona ko twatangiye kubona ya sketch dukeneye. Okay, niturangiza tuze tuyikorere mirror. Tuze dukore mirror command manager, tuze hano muri near partner, tukirikeho dufate circular partner. Hano parameter ira rotatinga ku ye axe, tuze kuri kano karinete ko hejuru kuri kano gatriangle dufate iyi axe iri hano. Tunayizuminge turebe, turabona ko yagezeho. Aba ariyo tuza twemeza tuyikirikeho. Okay, hano feature to partner nta yindi ni ya yindi tumaze kugira ute, na yindi tumaze gushanya. Turabona ko yagiyeho. Niturangiza tuze hano twemeze yes. Okay, hano turabona ko ya wiriri twatangiye kuyibona. Nyuma tuze twongere duhidinge ya axe twakoreyeho rotation iveho. Okay, noneho turongera tuze dufate iyi plane tukirike hano, tuze kuri nomoto, tuze muri command manager, dufate sketch command, dufate cycle, tuze tuyishanye tugendeye muri origin. Okay, turangiza tuyigire for construction, tugaruke kuri ya drawing, turebe sketch tugiye gushanya niyi iri hano inyuma iriho tuno tuziga. Turabona ko ifite diametre niyi, ifite diametre ya 0.75 inch, ariko murabona ko iyi 6n bivuga umubare w'utu tuziga turiho. Ubwo ni ukuvuga ngo tugiye kuza dushanye akaziga kamwe, tugashanye hano cycle select to smart dimension. Twabonye ko ifite diametre ya inch 0.75 enter. Okay, niturangiza turabona ko yagezeho. Tuze turebe iyi inyuma, niba bagiye kuyishiraho dimension. Iyi cycle iri inyuma dimension zayo, iyi cycle turashanya inyuma. Okay, turaza tuyirebere hano, ifite dimension ya 3.20 cyangwa se ifite inch 3.20. Okay, 3.20 enter. Okay, turabona ko sketch ibaye free define. Tukande escape kuri keyboard, tuze dufate command manager. Tuze kuri linear sketch, tukirikeho dufate circular partner. Hano batubaza about, iragenda iri about kwira cycle tumaze kubona. Hano feature iyi arc tuyihanagure, ahubwo tuze duselecting aka ga cycle. Okay, namba hirya twabonye ko umubare watwo ari 6. Okay, turangiza hano tuvivure enter. Okay, tuze muri feature command dufate extrude cut. Niturangiza dukande select contour, tukirike karaga cycle, twongere dukirike kuri kano na kano, tukirike kuri kano na kano na kano cycle twose tumekinge shaka ko twadukiritseho. Tuze blind through hole, niturangiza tuvivure. Okay, turabona ko twahatoboye. Iyi ni ya wiriri. Twongere dufate iyi side, tuze nomoto command manager,
tegereze sketch command dufate cycle tuze tuyikirike tugendeye kuri OG, right click select tuze turebe kuri sketch, tugiye gushanya kano ga cycle karimo imbere mo hano gafite diameter ya inch 1.50. ubwo no kuvuga ngo turaza muri command manager smart dimension tuze tugahereze inch 1.50 enter. Okay, niturangiza tuze muri command manager feature command extrude cut tuze tukarebere muri isometric tugakatinge kuri abaga katinze kuri dimension ya 0.20 inch tuze hano dushiramo 0.20 inch dukirike enter then yes. Turabona ko ya wheel trim twayibonye. Nyuma tuze hano dushireho color, tuyereze color bitewe nuko dukeneye uko ibimeze. Okay, turabona ko ya wheel trim twayibonye tugendeye ukuntu ku nganda zimeze. Murabona ko bisa na hano ari bya bindi bikora mu ipini. Okay, murabibona. Murakoze. Abana bakangurira gukora subscribe, comment, like na share no gukomeza gukurikirana iyi channel kuko itwereka uburyo twakora design cyangwa se bya bindi bikorwa mu nganda zo mu mahanga n'iwacu mu Rwanda, tukaba twabasha kumva ko twabikora cyangwa se tukamenya uburyo kibikorwamo. Murakoze cyane.